Dragi moji obožavatelji emisije Fotomodel na jedan dan, danas se nalazimo u prekrasnim Bujama gdje ćemo odvijati i današnju promjenu stylinga i imidža ne jedne osobe, već 3 osobe, tako da ostanite uz nas. Simpatičan i mladi bračni par uveličat će ovaj fotomodel na jedan dan posvećen blagdanima. A kako biste se u 12. mjesecu osjećali svi lijepo, Buje je pravo mjesto za vas. Vrijeme je da upoznamo nove fotomodele na jedan dan. Fotomodel na jedan dan možete pratiti svakog 3. petka u mjesecu u emisiji Putujmo regijom u 19 sati. U prvom mjesecu imat ćemo kratku stanku, ali nemojte se zato prestati prijavljivati. Kontaktirajte me na broj telefona 052 773 436 ili odite direktno na moju Facebook stranicu Salon parfumerija Lunika ili zašto ne TV Istri. Očekujemo vas, javljajte nam se jer nastavljamo sa promjenom u 2. mjesecu. I vi imate priliku sudjelovati u fotomodelu na jedan dan. Reklamirajte se, pokažite vaš proizvod, čime se bavite, šta nudite. Budite dio mog tima. Dozvolite ljudima da vas upoznaju. Želite li postati naš suradnik? Ovdje gore u kutu imate kontakt gdje se možete javiti, pa vas evo sve srdačno očekujem. Pa pokažite što nudite i u kontaktu sa klijentima budite. Dragi naši, ja bih vas htjela samo malo ukratko predstaviti našim gledateljima prije početka, znači samog uređivanja. Prvo pitanje, ko je od vas dvoje imao tu ideju da se prijavite na fotomodel na jedan dan? Ja sam to bila koja sam prijavila se. A vaše ime? Nevenka. Nevenka. Znači, sasvim slučajno? Slučajno, poslala da bi se prijavila i evo. I eto, pao je odabir. Upravo zato jer sad nam idu ti božićni, novogodišnji, znači praznici, pa smo odlučili ovoga puta podariti styling, znači jednom lijepom bračnom paru koji nas je danas iznenadio i sa sobom poveo njihovog najmanjeg sinčića, No. Jel' tako? Da. Noa, jesi sretan danas što ćeš biti ovdje sa nama? Jesi! Evo, Noa jako puno priča. Dobro, i sad ćemo predstaviti još zadnjeg našeg člana, a to je naš dragi tata. Denis. Da. Odakle nam dolazite? Mi smo iz Buzeta, ali smo tu sad trenutno u Magu i tu radimo i tako da, evo, sad smo tu i dobro sve ispalo, ne? Odlično, ja bih htjela samo naglasiti da ste vi, znači, jedan mladi bračni par sa čak 4 djece, što je mene jako iznenadilo, jer u današnje vrijeme je rijetkost da se mladi odlučuju na tako veliku obitelj. I željela sam također napomenuti, možda će naši gledatelji vas i prepoznati. A zašto će vas prepoznati? Jer smo bili već na RTL televiziji Super dadilji. A zašto ste bili, radi Noe na Super dadilji ili radi jednog drugog člana? Najstariji Marko. Znači, dragi gledatelji, Super dadilja je bila emisija koja je inače obrađivala temu malo živahne djece. Pa da evo vidimo, je se smirilo to dijete u međuvremenu, jer je pomogla nešto ta emisija? Pa je nešto, ali još je on živ, on je živahan uvijek. Neka nam je živ i neka nam je zdrav. Dragi gledatelji, evo ovako, RTL televizija pomogla je, znači, našem bračnom paru da smiri njihovo malo živahno dijete. A fotomodel na jedan dan uz TV Istru pomoći će im promijeniti njihov styling i imidž, pa ostanite uz nas. Evo nas, dakle, dragi naši, u već 3. emisiji Fotomodela na jedan dan. Kao što je Tanja i rekla, večeras ćete pogledati kako će stručan tim promijeniti styling ovom mladom bračnom paru, Nevenki i Denisu Zajc-Medica, obitelji iz Buzeta, koji trenutno žive u Umagu, a na snimanju im se pridružio i najmlađi sin Noa. Dobrodošli u Fotomodel na jedan dan, naši Zajc-Medice. Drage gledateljice i gledatelji, i ovoga 3. petka u mjesecu našu Nevenku Zajc-Medica odveli smo kod Tanje Lukin u salon parfumeriju Lunika u Bujama, gdje joj se najprije posvetila gospođa Neva iz Spa & Beauty centra La Griza u Balama. Pogledajmo.
ja bih te samo pitala po čemu je Bekos specifičan? Bekos je moderan, inovativan, dinamičan brend. Sama crvena boja našeg brenda ukazuje na visoku kvalitetu proizvoda i na inovaciju. Evo, koje linije ima sve Bekos kozmetika i kome biš ju ti preporučila? Bekos predstavlja 8 kompletnih linija za lice i 7 programa za tijelo. Ima i cijeli preparativni dio i aparativni dio, to znači i kozmetičke proizvode za profesionalnu primjenu u salonu te za kućnu njegu klijenata i profesionalne aparate za profesionalnu primjenu u salonu, kao što su recimo mezoterapija, monopolarna, bipolarna radiofrekvencija, naš zadnji novitet što je laser i mnoge ostale. Evo, ja bih htjela samo nešto napomenuti. Ja sam imala prilike isprobati. Neva mi je prije par dana poslala tester i oduševila sam se sa novim proizvodom, a to je, drage moje gledateljice, filler. Filler kojeg sada više nećete morati raditi kod kirurga, nego ćete si moći raditi lijepo same doma. Zaista, evo, u samo par dana ja sam primijetila predivne rezultate i pozivam vas da dođete kod mene u parfumeriju u Buje, u salon Lunika, i ja ću vam besplatno isprobati taj filler da se uvjerite u to što ja pričam. Neva, jel nam ti želiš nešto reći vezano o tom filleru? Filler tretman, naša linija Fill Evolution, je zadnji novitet i možda jedini na hrvatskom tržištu. To je linija za popunjavanje bora. Ona ima i ujedno i anti-age učinak, znači smanjuje dužinu i dubinu bora, vraća koži kompaktnost i elastičnost, te ima i učinak liftinga za teže kožu. Ali nema onaj učinak hlađenja, trenutni učinak, nego za teže kožu iznutra prema vani. Krećemo na tretman lica, pa Neva, šta u početku, evo, preporučujemo njezi lica, šta se u početku radi na samom početku tretmana kože? Željela bi naglasiti da među 8 naših linija za lice počinjemo sa linijom Specific. To su proizvodi koji se koriste unutar svake linije za lice, proizvodi za čišćenje lica kao što su mlijeko tonic peeling, ali i razne micelarne vode kao što su za osjetljivu kožu, koju u ovom slučaju isto imamo, ili za problematičnu kožu. Imamo i hialuronsku kiselinu i multivitaminske kapsule koje se isto tako mogu koristiti unutar svake linije. Prva naša linija je linija Hydra Evolution za hidrataciju kože, linija koja potiče prirodne mehanizme održavanja vlage, znači linija koja ne dodaje samo vodu u tkivo. Nakon toga imamo liniju Pore Fitness Balance Evolution za problematičnu kožu, znači za kožu nečistu, masnu ili za osjetljivu kožu sklonu aknama. Imamo liniju i za osjetljivu kožu Defense Evolution koju ćemo danas isto predstaviti na gospođi. To je linija bez parafina, bez parabena, bez alkohola, bez mirisa, bez boja. Tretman koji se ne ispire. Evo, Nevenka je spremna, znači da joj se napravi, podari tretman lica. Pa Neva, šta ćemo mi sada sa Nevenkom? Kakva je njezina koža i šta biš ti u Bekos liniji njoj preporučila kao svakodnevnu njegu lica? Gospođa Nevenka primijeti se da ima tanku i dosta osjetljivu kuperoznu kožu, znači kožu koja je sklona crvenilu, svrbežu, eritemima, edemima možda. Koža koja potrebuje da se štite stjenkice kapilara, da se umiruje i da se osnažuje. To je upravo ono što radi naša linija Sensitive Skin Defense Evolution. Evo, ja ću napomenuti da jako puno djevojka i žena dolazi kod mene sa pitanjima koju kremu izabrati za lice, jer da ih lice jako peče. Znači, počinju pomalo bura, nemamo više bure, imamo jednu buru, znači počinje nam taj neugodan i hladan vjetar koji zaista peče na licu, znači osobe koje imaju tu crvenu kožu sa žilicama i suku, jel tako? Znači, ja to ne mogu profesionalno reći, ja to kažem laički, kao što gledatelji vjerojatno znaju o čemu pričam. I znači, ti nam želiš reći da uz pomoć te kreme ili tih krema one će si to lice smiriti. U biti, kako djeluje ta linija? Ova linija Sensitive Skin djeluje na način da aktivni sastojci biološkog podrijetla, ekstrakti biljaka iz Južne Afrike u ovom slučaju, djeluju na način da zaštićuju stjenkice kapilara na koži i na taj način umiruju kožu. Umiruju crvenilo, svrbež, eriteme, edeme razne, te zaštićuju rožnati sloj.
Da li bismo te kreme mogli preporučiti i muškoj strani ili je to definitivno samo za žensku upotrebu? Ne, to se može koristiti i za muškarce, naravno. Koja je prva faza sada na Nevenkinom licu? Šta sada njoj djevojka radi? Prva faza je definitivno faza čišćenja gdje će se koristiti mlijeko, peeling i tonik. To su proizvodi linije Specific, linija koja se koristi unutar svake naše linije za lice. Imamo ih 8 čak. Proizvodi mlijeko, peeling i tonik su bogati aktivnim tvarima, isto tako. Hidratiziraju i njeguju kožu. Evo, ja stalno spominjem kako je čišćenje prvi korak za zdravu kožu. Jel se slažeš sa mnom? Tako je, naravno. Obavezno. Odlično. Evo, mene muči jedno pitanje što muči puno naših gledateljica, a to je da li na takvoj koži, iziritiranoj, bolnoj i koža koja peče, da li se smije koristiti peeling za lice i koliko često ga koristimo? Smije se koristiti peeling za lice jedan put na tjedan. Još jedna izvrsna stvar, upravo za ovakav tip kože kao što je od Nevenke, znači to što smo bili spomenuli, lice sa kapilarama i crveno, je fantastičan peeling kojeg sam se ja već uvjerila koristeći ga i nudeći znači mojim klijenticama iz razloga što taj peeling, evo puno vas ni ne zna šta je peeling. Peeling, to vam je ona kremica koja ima mrvice u sebi i koju poneki puta vi zanemarujete i ne shvaćate koliko je to neophodno potrebno napraviti jednom tjednu. To je jedna vrsta znači dubinskog čišćenja lica, ali ne oštećuje površinski sloj. Bekos je specifičan po tome što njegov peeling sadrži plastične, znači te male kuglice koje apsolutno ne oštećuju površinu kože i ne začepljuju pore, što je jako bitno naglasiti jer kod drugih peelinga se dešava upravo suprotno. Već sada pomalo, ja ne znam da li vi to primjećujete, da li se to vidi u kameri, ali Nevenkino lice više nije onako suho i tvrdo, već je počelo dobivati jednu svježinu i sjaj. Evo Neva, mi smo do sada pričali i spominjali liniju za njegu lica, ali ja bih se htjela ubaciti sa proizvodima za njegu tijela iz razloga što, opet ponavljam, probala sam onako kako si mi ti rekla peeling, trljala sam ga malo duže ispod tuša i nakon toga sam nanijela anticeulitnu kremu i strava. Rezultati su vam bomba. Pa evo Neva, molim te, reci nam malo ti nešto onako profesionalnije i stručnije vezano za proizvode za njegu tijela iz Bekos linije. Bekos predstavlja 8 programa za tijelo, veoma bogati program za tijelo. Prvi naš program je program Drain i Extra Intensive Drain koji rješava edematozni celulit. To je zadržavanje viška vode u tkivu, nadutost, napuhnutost, ali isto tako i onaj celulit površinski kojega nađemo na površini, znači ona narančina kora, tvrdokorni celulit kojega je jako teško odstraniti. Drugi tip tretmana je tretman lipo za kompaktni celulit, znači za masne naslage. Unutar tog tretmana imamo i specifičan tretman za oko struka, zove se Hula Fit. Treći naš tretman je tretman tonik, koji je za mekani celulit, vraća tonus i kompaktnost. Imamo poseban tretman isto za strije, te poseban tretman, kompletan tretman za učvršćivanje grudi i za povećavanje volumena grudi. Odlično, ja ću se opet ubaciti s time da kažem da evo osobno stvarno isprobala sam kremu protiv ceulita tonik i uz pomoć te kreme meni su se Neva već samo sa tom kremom strijice jako lijepo izravnale. Znači one su još uvijek prisutne, ali su puno manje vidljive, tako da moram priznati da i sama krema protiv ceulita djeluje evo upravo i na strije. Imamo dvije lijepe kombinacije sada za Božić, jedan Kit Travel koji možete nositi i na razna putovanja. Kit Travel ima 3 mala proizvoda unutra, 2 za tijelo i 1 za lice. To bi bio ovaj ovdje. Tako je, to je za svaki tip kože i za muški rod. Uputstva za gimnastiku lica po najnovijem trendu među hollywoodskim zvijezdama i jednu kremicu od 15 ml čisto da se isproba efikasnost i djelotvornost naše prekrasne linije Feel Evolution. Ja ću se opet ubaciti Neva iz razloga što je Bekos, ko da je saslušao moje želje i zamolbe. Ovo vam je fantastičan serum za lice koji instant djeluje i instant vam lifta kožu.
Hvala našoj Nevi Jurman koja je pripremila Nevenku Zajc-Medica za daljnje izazove u fotomodelu na jedan dan. Evo nastavljamo sa promjenom u prekrasnoj trgovinici, butiku Glamour, koji se nalazi u Bujama. Današnja promjena odvijat će se cijela u Bujama, pa vas toga pozivamo, dragi naši gledatelji i drage gledateljice, da dođete u Buje i u Glamouru pronaći ćete sve što vam treba. Poklone za vaše voljene, predivnu žensku odjeću, mušku odjeću, dječju odjeću, igračke, ma baš sve šta vam treba, znači bilo u vašem kućanstvu ili, kao što sam spomenula, za darove koji, evo, ubrzo morat ćemo nešto i poklanjati. Veoma je bitno naglasiti da u trgovini Glamour možete pronaći mušku i žensku odjeću marke Rischio. Znači to je talijanski kreator, a ko bolje dizajnira odjeću nego naši dragi susjedi Talijani. Rischio vam inače nudi prekrasnu odjeću, uvijek u trendu, u korak s vremenom i po vrlo povoljnim cijenama. A što se tiče cijena, to nije sve. U Glamouru možete kupiti i na rate, što je u današnje vrijeme jako bitna stvar, jel tako, i bitna stavka. A ovako za malo punije osobe, nešto poput mene i možda još i više, možete pronaći i prekrasnu odjeću marke Srnec. To je znači naš hrvatski brend, kupujmo hrvatsko također, i nudi vam predivnu odjeću koju ćete evo danas imati prilike i malo pogledati. Malo ćemo prozujati ovako po tim modelima, čisto da vidite šta nam Glamour sve nudi. Evo, dragi Denis, ja bi te molila pomalo da mi krenemo, znači da ti odaberemo novi styling, da od tebe napravimo jednog lijepog i novog Denisa svečanog. Pa evo, Denis, izvoli u kabinu. Vlasnica Franka pomoći će nam u izboru odjeće za Denisa. Da, Tanja vam je već sve kazala. U Glamouru u Bujama očekuje vas domaća hrvatska linija odjeće Srnec za malo punije i raskošnije osobe, a tu je i vrlo hvaljena i kvalitetna talijanska linija Rischio. Dođite, dobro ste došli u Glamour. Trgovina Glamour posluje na adresi Trg Josipa Broza Tita 9 u Bujama. Radno im je vrijeme od 8:30 jutro do 14 sati te od 16 do 19 sati. Te subotom od 8:30 do 13 sati. Možete ih nazvati na telefon 052 772 227. Nude dakle žensku i mušku odjeću talijanske modne marke Rischio, te mogućnost kupnje na rate. Za punije osobe ili veće konfekcijske brojeve u Glamouru možete pronaći hrvatsku modnu marku Srnec. Ovdje je i dječja odjeća Bali, mnoštvo igračaka za najmlađe, te raznovrsne poklon i darovne ideje također stanuju u Bujama na ovoj adresi. Iskoristite obimnu i kvalitetnu ponudu sve na jednom mjestu. Dok gledamo našeg Denisa Zajc-Medicu koji uživa u modelima butika Glamour, skrećemo i pažnju na kvalitetno i posebno lijepo uređen prostor koji sjajnim lusterima i dekoracijama čin nabave nove odjeće još više upotpunjuje ljepotom, svježinom, novošću, modernošću. Doista lijepo i vrhunski uređeno prodajno mjesto. Odjevna kombinacija je pala, ali to ćemo mi propustiti poslije da vidite kao krajnje iznenađenje. Denis, hoćeš nam ti reći kako je tebi evo bilo sad to sve preoblačiti? To je bilo fenomenalno. A je! Da. Ja sam mislila da ćeš reći da je bilo jako naporno, jer znam da vi dečki baš ne volite se preslačiti. Ali evo, baš ovaj polover je idealan. Inače ga baš i ne volim, inače ne nosim tako nešto, ali... Da, rekao si čim smo ga bili probavali, nemojte mi dati pulovere, meni pikaju, ali evo, oduševio si se kako je baš mekan. Mekan je ono, evo, baš ono, ko mačić. Da, i ono u tom smislu da je idealno. Tako da ću ga ja odmah kupiti, tako da... Eto, odlično, super. Dragi gledatelji,
vidimo se kasnije u hotelu Fontana u Buzetu. Vidjet ćemo kako smo odlučili obući našeg dragog Denisa. Ićemo na neko bravo ljeto. Da, naša se mlada obitelj ovdje u Glamuru u Bujama u potpunosti kvalitetno opremila i već znamo da maštaju za koje će sve životne svakodnevne prilike odjenuti odabrane kombinacije. Krenimo na frizura. Maja, drago mi je Maja. Evo Maja, drago mi je Maja. Evo nas dakle i u frizerskom salonu Maja u Bujama. Naša će nas ljubazna domaćica Maja provesti kroz promjenu za čitavu obitelj. Maja će uljepšati i dotjerati mamu Nevenku, tatu Denisa i malenoga Nou. Jedva čekamo vidjeti rezultate Majinih stručnih ruku. Maju možete pronaći i na Facebooku. Maja, ja sam prije vidjela da ste se vi dogovarale šta ćete raditi sa kosom, pa evo, možeš nama sad to ukratko reći šta ste se vi dogovorile? Najprije znači peremo kosu šamponom protiv peruti jer sam primijetila da joj se dosta peruta vlasište. Na dužinu ćemo staviti šampon za kovrčavu kosu pošto ona ima lijepu kovrčavu kosu. Nakon toga ćemo šišat, skratit ćemo dosta jer je kosa senzibilizirana, jer dugo nije šišana i nakon toga ćemo po toj frizuri raditi efekte pramenove. Odlično, hvala ti Maja. Nakon pranja kose krenuli smo na šišanje, Maja. Krenuli smo na šišanje i skratili smo dužinu, kao što se vidi. I sad smo krenuli oblikovanjem, znači radim šišanje koje se zove 360. Zašto 360? Jer se okrećemo oko najviše točke, znači sve oko glave, to je geometrijsko šišanje. Prekrasno. Volumen zbog te lijepe kovrčave kose. Evo, ja osobno prvi put čujem za taj način šišanja i jedva čekam da vidim rezultat ovog šišanja. Evo Maja, ja mogu primijetiti kako ti šišaš jednostavno taj pramen kao da se nakovrča. Da, nije više kosa toliko teška i automatski se kovrče stvaraju i dobijemo volumen. Znači to je taj način u biti šišanja koji to omogućuje toj kosi da se ona frka. Nije više toliko teška, mislim ovo šišanje je sasvim u redu i za ravnu kosu jer ćemo isto tako dobiti volumen. Predivno. Nakon šišanja krećemo na pramenove. Isto tako zovu se 360. Radimo u dvije boje, znači svjetlu dekolorantom koji je na bazi kamilice, tako da istovremeno i njegujemo kosu. I malo tamnije pramenove na određenim mjestima. I koliko dugo taj dekolorant mora ovako stajati na kosi? Pa to sve ovisi o visini tona. Tu imamo dosta svjetlu kosu, tako da vjerovatno negdje oko pola sata, 20 minuta, pola sata. Odlično, nakon pola sata vidjet ćemo polako promjenu kosice na našoj Nevenki. Maja, šta ti sad to utrljavaš u kosu? Evo, 10 minuta pred kraj, znači nanijela sam taj Color Green preljev koji će nam lijepo zagladiti kutikulu. On je na bazi meda i slijeza, nema nikakvih konzervansa, amonijaka i tako dalje. On će znači zagladiti, dati nam automatski sjaj i nahraniti kosu.
Odlično. Ja mogu primijetiti da to nema uopće Nema mirisa. nikakav miris, nema nikakav Odlično, meni inače sve grize za oči, Ništa. a ovo je stvarno, nema do sada nikakvog mirisa. Nikakvog mirisa. A da li taj, oprosti, rekla si color green, Da. šta on postoji u nekim bojama ili je to samo ta jedna nijansa? Ne, ima u svim nijansama. Evo, mogu ti pokazati. Imam prljave ruke. Može, evo ja ću pomoći. Znači, ne možemo dignuti neki ton ili nekoga ofarbati sa sjedom kosom, on je znači samo da bi nekome dao neki dodatan sjaj ili nekome kome je boja dosadna, prirodna, onda čisto da dobije neki ili bakreni sjaj ili ljubičasti sjaj, zlatni sjaj ili bež sjaj. Odlično, znači preljev plus njega, možemo tako reći. Plus njega, tako je. Eto, Maja nas je iznenadila sa idejom da bi mogla malo i pofarbati našeg Denisa. Da, malo ćemo tonalizirati ove prve sjede, znači nećemo skroz pokriti, samo malo nijansirati. Odlično. Znači, to u biti neće izgledati niti preumjetno, jel tako? Ne, apsolutno umjetno, to su baš muške boje, znači boje pripremljene za muškarce koje ne daju onaj topli crveni ocijaj. Da ne djeluju umjetno, već prirodno. Prirodno. I koliko Znači, jako često, prijateljaste. recimo, se treba muškarac farbati? Pa isto koji žena, znači Isto. svakih mjesec dana muškarac bi se trebao farbati. Ako želi biti uredan, naravno. Odlično. Ovo su boje na bazi jogurta, znači isto tako, istovremeno hranimo kosu. Pa tako i mirišu. Takav mogu i ti miris reći. imaju, Da, da. baš su ono ugodne, jako fino mirišu. Super, Denis. Eto, šta ćeš nam ti reći? Jesi zadovoljan što ćete malo Sve je bolje od boljeg, nema šta. Pa ti ćeš nam postati drugi George... Ma ne George Clooney, čekaj. Ti ćeš nam postati drugi Brad Pitt. O, da, to mi je žena rekla nešto tako. Odlično. Evo, dragi gledatelji, polako se približavamo kraju sa kosom, ali ostanite uz nas da vidimo finalu. Evo, Maja, šta sad ti radiš, ako smijem pitati? Evo sada nam je prošlo tih pola sata, znači ispiremo i pramenove i preljev, nakon čega ćemo samo šamponirati još i to je to, jer ne trebamo stavljati nikakvu masku, nikakav balzam, pošto je već taj preljev uloga maske. Ima ulogu maske. Super. Evo, Nevenka, dok ti se kosa pere, ja bih te samo htjela pitati, s obzirom da te nisam stigla prije pitati, kad te Maja farbala i kad je ta farba stajala na kosi i na glavi, da li je tebe to šta peklo, svrbilo, iritiralo Ništa. za oči? Ne, ništa, inače me uvijek peče kad se farbam, ali ovaj put ništa. Odlično. Evo, i to sam zato htjela pitati iz razloga što Nevenka, kao što smo bili spomenuli, ima jako osjetljivo lice i čim je osjetljivo lice, tu je osjetljivo i tijeme, tako da ste evo u frižerskom salonu Maja u dobrim rukama, jer Maja koristi the best proizvode. Jel' tako, Maja? Tako je. A koje ti to proizvode, Maja, koristiš? Mi još nismo otkrili naziv tih proizvoda. Ja koristim Kemon. Kemon je čija marka? Kemon je marka iz Italije, iz Toskane, jedne jako male tvornice. Odlično. I Maja, kad se nam ti zadnji put evo bila na nekom seminaru, imate kakav novitet u... Evo sad sam baš upravo završila seriju seminara koloracije, stalno se nešto dešava, stalno se ide na seminare, bila sam u Firenci, u Milanu. Bravo, da, ti si jako vrijedna, to imamo prilike i vidjeti i danas. Evo, pomalo i Denisa peremo, pa vidjet ćemo kako je ispala njegova farba na kosi. Rekli smo frizerski salon Maja, za sve upite, pitanja, Maja je tu da vam odgovori, da vas ljubazno usluži i da vam podari novi luk, izgled i savjetuje kao što je mene i našu Nevenku. Hvala našoj Maji što je prekrasno uredila i osvježila obitelj Zajc Medica. Nevenka, maleni Noa i Denis u novu će godinu ući sa novim frizurama. Prekrasno! Nakon što smo izabrali odjeću u butiku Glamour, nakon što smo u frizerskom salonu Maja napravili frizuru, krećemo u Buzet, u hotel Fontana, gdje će se današnja emisija odvijati u velikom novogodišnjem stilu. Ostanite uz nas. Ćao! Dobar dan, dobrodošli u Hvala Hotel lijepa. Fontana. Hvala. Evo, baš nam je čast da ste nam danas tu i da možemo biti jedna kulisa u ovom projektu Fotomodel na 1
jedan dan. Hvala vama, Zdenka, što ste nam se javili i vrlo nam je drago evo, što sudjelujete danas u našoj emisiji. I nama je izuzetno drago. No dobro, Zdenka, evo ja prvo što sam bila primijetila kad smo došli, rekla sam wow, koji hotel? I to u Buzetu, mislim bez omalovažavanja Buzeta, ali zaista je jedan predivan hotel. Pa je, evo, hotel je na novo renoviran, ove godine je kompletno dovršen, znači renovirane su 54 nove sobe, 3 suita, imamo znači kafe, bar novi koji ima 2 prekrasne terase, jedna je sa prekrasnim pogledom na Stari grad. Eto, tu je i naš novi a la carte restoran, imamo i novu meeting salu, odnosno meeting room za maksimalno 70 osoba, sa kompletnom opremom naravno i tako dosta toga. Da, zaista dosta toga. U biti ovo možemo nazvati jedan stvarno multilevel, ajmo reći, hotel, u biti za svakoga, ne? Je, baš tako, za svakoga je i na temelju svega toga dobili smo i 3. zvjezdicu, na što smo izuzetno ponosni. Čestitamo. Hvala. Znači, stigla je još jedna zvjezdica. Super. Da. Zasluženo, zaista. Da se mene pita, ja bi dala i 5 zvjezdica jer je meni predivan ovaj hotel, ali ne odlučujem o tome i ja. No, Zdenka, evo šta reći, polako nam u susret dolaze božićni i novogodišnji blagdani, pa šta ste nam vi pripremili? Pa evo, upravo tako. Nekako do sada smo imali petkom plesne večeri ovdje u hotelu Fontani, s time nastavljamo isto tako kroz 12. mjesec. Znači, to su plesne večeri uz živu glazbu, uvijek nudimo nekakav tematski meni koji je vezan onako za nekakva sezonska jela, tako imali smo već marune, masline, krštenje mošta i tako. Odlično, evo za sve one koji se stalno bune i plaču meni u bujama da nemaju gdje plesati uživo nego da moraju čekati vjenčanja, pozivamo ih u hotel Fontanu u Buzet da dođu svaki petak s početkom u koliko sati? 20. Znači u 20 sati počinju vam znači večeri plesa, zabava, predivan meni, pa svakako evo pridružite nam se. Eto, hvala vam lijepa, ja se nadam da će, evo, gosti čuti i da će navratiti. Hoće zasigurno, ali to nije sve. Zdenka, nećete se vi mene tako brzo riješiti. Ja znam da vi za Novu godinu organizirate nama jedan predivan doček, pa evo da li nam možete ukratko reći šta? Dakle, za Novu godinu planiramo doček, kao i uvijek, to je u vidu jedne gala večere koja je uvijek popraćena sa živom muzikom. Ove godine će s nama biti ponovno Ribalta band koji su se ispostavili kao vrsni zabavljači, tako da smo ih odmah izbukirali. Evo, još uvijek primamo narudžbe, ima prijavljenih već dosta, tako da evo, pozivamo sve koji su željni dobre zabave, dobre hrane, pića, bit će tu ponoćna zdravica, naravno, sa pjenušcem u pola noći, tako da, evo, zabava zagarantirana 100%. Odlično, evo, utopal i predivan hotel za Novu godinu. Evo, pored toga možda još da kažem samo da imamo još i pakete od jedne noći pa nadalje. Evo, neko ko se odluči na 7 dana boraviti možda u Buzetu, dobiva popust, jedno noćenje gratis, a svi paketi su izuzetno povoljni i više informacija o tome možete pogledati na našim web stranicama, to je hotelfontanabuzet.com ili javiti nam se putem telefona, maila, faksa i tako dalje. A koji je broj telefona, ako smijemo pitati? 662-615. Sa pozivnim 052. A recite nam, Zdenka, jel imate vi možda i kakvu, pošto je sad to aktualno, taj Facebook, imate kakvu stranicu na Facebooku? Pa naravno, mi smo na svim društvenim mrežama i na Facebooku i na LinkedInu i na Twitteru i sve posuda, ali evo, možda je Facebook ovako najpopularniji, pa možete nas naći pod Fontana Buzet. U hotelu Fontana, kojeg ćemo uskoro i posebno predstaviti, naša je Tanja Lukin na poseban način ugostila i uredila našu obitelj. Salon Parfumerija Lunika iz Buja na telefonu 052 773 436 uz našu Tanju Lukin nudi profesionalno šminkanje, a naročito su se pripremili za nadolazeće blagdane. Tanja je u svom salonu u Bujama pripremila i posebnu kozmetiku kako bi sve klijentice u najsvečanijim noćima koje dolaze naročito zablistale i dale svoj maksimum. Tanja u Lunici u Bujama nudi geliranje i ukrašavanje noktiju, tečajeve šminkanja, ekstenzije trepavica, a za Božić ima u pripremi i mnoštvo predivnih ideja za poklone najdražima. Jedinstvene poklon pakete i parfeme možete potražiti i na Tanjinoj Facebook stranici
Potražite ih dakle na Salon Parfumerija Lunika, Tanja Lukin. S obzirom da Nevenka ima dosta spušten kapak, evo odlučila sam se svakako staviti umjetne trepavice, ali umjetne trepavice su dobro došle svakome, ne samo djevojkama i ženama sa spuštenim kapcima, već i djevojkama koje imaju normalne kapke, jer trepavice umjetne nam uvijek daju ono nešto više što i 5 slojeva maskare nam ne može napraviti, nego samo nam slijepe te trepavice i ne dobimo apsolutno ništa osim slijepljenih trepavica. Stavi se umjetna trepavica, pogleda se vrh nosa. Nevenka, ja bi te molila da se pogledaš ovdje svoj vrhić nosa, bez straha, slobodno trepni. Evo ga, to je inače strah i trepet svake žene, ovaj mali instrumentić, ali zaista zlata vrijedi, pogotovo kad se odlučite staviti umjetnu trepavicu, jer na taj način kako pritisnemo znači umjetnu i našu trepavicu, one se lijepo spoje i u biti spadne kao da imamo naše trepavice, kao što ih imam ja sada na očima. Eto, pozivam vas da dođete u Salon Luniku po ove predivne prirodne trepavice. Eto i nakon 100 godina crveni ruž je uvijek u trendu, pogotovo za blagdane. Znači, koliko god razni kreatori razmišljaju o nekim drugim nijansicama, preporučuju čak i crne i smeđe i ne znam ja, crveno je crveno i crveno stoji svakoj ženi. Bile vi plave, bile vi crne, bile vi brinete, bitno je naći pravu crvenu. Ja uvijek kažem da ni crna boja nije ista, a kamoli crvena. Kako biste lijepo izabrale crveni ruž, kad ste našminkane, jednostavno ga evo ovako prislonite uz lice i odmah ćete dobiti ruž koji vam pristaje. Znači ja kad biram ruž nije da ga uzmem i stavim, nego ga uvijek krenem usporediti uz lice i oči stranke koju šminkam. Hotel Fontana, naš domaćin u ovom dijelu emisije Fotomodel na jedan dan, na poseban je način svojim domaćinstvom, ljubaznošću, prekrasno uređenim, toplim prostorom obogatio našu obitelj i dao im poseban štih na kraju lijepog i dugog dana. Hotel Fontana u Buzetu smješten je u samom centru grada Tartufa, na trgu Fontana, ispred same jezgre staroga grada. Pretpostavlja se da je nekadašnji hotel Albergo alla Fontana izgrađen davne 1838. godine, kada čak ni Mondena Opatija još nije imala svoj hotel. Na temeljima tog najstarijeg hotela u Istri izgrađen je 1981. godine sadašnji hotel Fontana, koji se od kraja 2008. nalazi u vlasništvu tvrtke Vilstroj d.o.o. iz Buzeta. Novi vlasnici ovom su predivnom objektu željeli dati novo ruho koje će odisati svježinom i novim sadržajima za njihove goste. Željeli su stvoriti komforan objekt s visoke 3 zvjezdice u kojem će se gosti ugodno osjećati i rado navraćati. Naša je obitelj uživala u prostranom i ugodnom predvorju, velikoj kongresnoj sali, mirnoći i udobnosti soba, predivnom restoranu i baru, počastivši se slasticama i večerom. Kakvi divni predblagdanski trenuci i predah u oči kupnje darova. Evo, draga naša Nevenka i dragi naš Denis, konačno ovaj predivan dan približio se kraju, ali kažem konačno iz razloga što smo svi pomalo umorni. Evo, Noa, njihovo dijete, što danas bilo je jako živahno, ali sve je na kraju ispalo savršeno. Pa evo, recite mi kako se vama čini današnja ova promjena, jeste li zadovoljni vašim novim izgledom, stylingom? Jesmo. Jesmo. Stvarno je svaka čast sve idealno ispalo i ok. A šta je, recimo, što vam se najviše svidjelo od svega? Je li imate neki detalj koji biste možda htjeli nam navesti? A šta vam se najmanje svidjelo? Ja znam, Neven, kada se tebi najmanje svidjelo čupkanje obrva. Da. Moj dio posla je bio, rekla, najbolniji, ali evo, morali smo to napraviti, jer ja stalno govorim kako je obrva okvir jednog oka. Znači, Denisu sam malo oblikovala te obrve, malo smo ih oba dvoje našminkali. Znači, Denis u ovoj soluciji je lagano, lice mu je prođeno sa mineralima. Nevenko smo isto tako spomenuli minerali. Na kraju ovaj highlighter na licu u kojem se malo svjetluca. I eto, šta više reći, frizurica je tu. Usporedili smo ju sa našom pjevačicom Vanom. A ona je rekla, ne, Nina Badrić.
Tako da, evo, naša Vana Nina Badrić spremna je za odlazak sa njegovom, kako se kaže, ja se ispričavam, evo, uzbuđenje i umor, znači sa boljom polovicom na večeru koju, evo, pripremio vam je Hotel Fontana, znači nastavljamo u ugodnom druženju, pa ostanite još uvijek uz nas. Evo, Denis, tebe bih htjela pitati kako se ti danas sada nakon svega ovoga osjećaš, jel ti je nešto viška, jel ti nešto smeta ili si jednostavno... Mi je savršeno idealno, ovo odijelo mi je savršeno stoji, tako da sam si ga izabrao fenomenalno, a frizuricu, što se tiče frizurica mi je ok, kosa boje, to znači mogu si jedan put priuštiti, barem jedan put mjesečno, da si mogu Kod Maje da idemo na frizuricu. A i ovu danas... A što se tiče moje šminke? A šminke je idealno. Šminka je okej. Čak ćeš dolaziti svaki dan kod mene na šminkanje. Ne baš svaki dan, ali jedan put jedno može. Ali eto, kad si već napravio peeling na licu u sobi, kad sam ti ga dala, sam si rekao kako ti je lijep osjećaj. Je osjećaj, baš mekoće. Tako da evo, i znači vama dečkima sugeriramo da se i vi isto tako njegujete. Ok, ne morate se šminkati, ali barem taj peeling napravite na licu kako bi vam koža, eto. Denis, hvala ti, prijeći ćemo na tvoju bolju polovicu. I Nevenkica, isto pitanje i za tebe, kako se tebi danas sve to sviđa, jer se sjećaš ti ugodno, jel ti nešto smeta, te umjetne trepavice što smo zalijepili? Ništa. Super mi je. Super ti je. Što se tiče... mi je odlično, moja beživotna kosa, duha, sad mi je fenomenalno. Lijepo ti je, šminka mi je super, sve, odlično sve. Odlično. Evo, baš smo zadovoljni da vam se sve sviđa i da se ugodno osjećate i nastavljamo s ostatkom večeri. Idemo se sad lijepo popiti jedan fini kakao. U hotelu Fontana, dragi naši gledatelji fotomodela na jedan dan, uvijek možete predahnuti od užurbane svakodnevice ili počastiti sebe, svoje najmilije, svoje poslovne partnere u a la carte restoranu sa terasom, kavani sa terasom sa 40 sjedećih mjesta, opustiti se u Admiral automat klubu i kazinu, pritom koristiti Wi-Fi. Radno je vrijeme recepcije hotela Fontana od 0 do 24 sata, što će naročito cijeniti umorni putnici koji dolaze iz daleka. Ovdje možete organizirati vjenčanja te domjenke i svečane večere, poslovne ručkove te manje stručne seminare i edukacije. Ponudit će vam i organizaciju zanimljivih izleta, team buildinga i transfere u uvijek izazovnu prirodnu okolicu. Vaša oaza mira i zadovoljstva. Hotel Fontana, Buzet. Dragi moji fotomodeli, evo stigli smo na sam kraj. U ovoj odjevnoj špici htjela bi se zahvaliti vama što ste nam sudjelovali u ovoj našoj zadnjoj emisiji tokom ove godine. Htjela bi se zahvaliti svim gledateljima koji su nas pratili u ova 3 mjeseca i nadam se da ćete nas nastaviti pratiti i sljedeće godine. Znači svaki treći petak u mjesecu mi vas očekujemo. Evo jedna zdravica za kraj. Svima bi zaželjela sretan i miran, blagoslovljen Božić i svima sretnu novu godinu. I uz to još jednom pozivam vas u ovaj predivan i čaroban hotel koji nas je danas ugostio, Hotel Fontana iz Buzeta. Dočekajte sa nama sretnu novu 2014. godinu. Živjeli! Čin! Živjeli Noa! Čin! Sve najbolje. Drage naše cure, evo naš predivan dan približio se kraju, mi smo, jel tako, gotovi. Dragi naši gledatelji, hvala vam što ste bili i ovoga petka uz nas. Eto, jednu zdravicu, pošto kaže se kad piješ ne voziš, a mi moramo još voziti do kuće. Nazdravit ćemo
uz džus. Svima želimo blagoslovljen Božić, miran Božić i sretnu novu godinu. I u ovom predivnom čarobnom hotelu Fontana pozivamo vas da sa nama dočekate sretnu novu 2014. Živjeli cure! Čin! Živjeli!